Nama više nisu taj navodni većinski vlasnik problem, niti izvršni direktor koji je nezakonit u mljekari, nego ljudi koji rade u institucijama. Poreska uprava, koje se su uskraćivale pare od ovih istih ljudi godinama. Ja sa mojim društvom pišem prijavu, evo je ovdje, 2006. godine, da se državi uskraćuju obaveze. Preko Skupštine Crne Gore dobijam odgovor od Marijane Pešelj, direktorice, da je 105.680 evra naplaćeno zato što su uskraćene pare na plate radnika iz 2005. godine. Znači, država je tada naplatila doprinose prema našim platama, koje mi danas nismo primili. Nije u ovom planu ove organizacije gdje se gledaju dužnici. Evo koliko je ta knjiga debela. Iz 2005. godine nisu ušle plate radnika. Ovaj navodni većinski vlasnik ne priznaje Ministarstvo financija da je dužan 250.000. A poreska uprava, koji godinama ne plaća, ovaj čovjek, obaveze koje zakonom mora da radi, nešto su uskraćeni za 5 godina, nego za sljedećih 5 godina treba da naplate to. Ovih dana ćemo državnom tužiocu krivične prijave na ove ljude što su radili. Predsjednik Privrednog suda, gospodin Dragan Rakočević, je u razgovoru sa nama rekao jedino od ovog plana što je napravljen vrede korice. Grupa prva prioriteta, to su banke. Svaka je protiv ovog plana. Radnici i pola treće grupe. Odlučili su kooperanti i poreska uprava i Fond PIO. Za Fond PIO ovaj isti čovjek, navodni većinski vlasnik, ni danas nije uplatio za nas za socijalno osiguranje, odnosno da overimo zdravstvene knjižice. Ne mogu da shvatim da ministar resorni dozvoljava ovim ljudima, ja kažem cijeloj javnosti Crne Gore, ovim lopovima, takve benefite, ni dan danas nije uplatio. Nismo dobili plate za ove 3 mjeseca, iako je stečaj, a po zakonu obavezan. Sad ne mogu da shvatim da bilo ko danas od državnih organa u Crnoj Gori može da kaže po zakonu je ovako.